Isibo ya mbere iyobowe na Officer Cadet Steven Karangwa na Officer Cadet Cedric Rwakageyo Gasheija. Isibo ya kabiri iyobowe na Officer Cadet Theonest Nijena na Officer Cadet Abel Niyonshuti. Isibo ya gatatu iyobowe na Officer Cadet Rebecca Mutoni na Officer Cadet Donata Muhawenimana. Isibo ya kane iyobowe na Officer Cadet Anakreti na Officer Cadet Yves Kainamura. Isibo ya gatanu iyobowe na Officer Cadet Albert Negeye na Officer Cadet Jean-Claude Mandishimwe. Isibo ya gatandatu iyobowe na Officer Cadet Dora Imanishimwe na Officer Cadet Eric Niyomurengezi. Isibo ya karindwi iyobowe na Officer Cadet Cedric Niyonase na Officer Cadet Emmanuel Kaitare. Isibo ya munani iyobowe na Officer Cadet Steven Byagatonda na Officer Cadet Bienfait Isingizwa. Isibo ya cyenda iyobowe na Officer Cadet Moses Mugabo na Officer Cadet Patrick Mberabagabo. Isibo ya cumi iyobowe na Officer Cadet Emmanuel Iratwumva na Officer Cadet Evariste Mutabazi. Abo nibo bagize akarasisi k'uyu munsi. Akarasisi karahindukira ibumoso, ibumoso, hindukira. Akarasisi karagorora imirongo gaturutse iburyo, iburyo, gorora. Uwo ni RCM w'akarasisi Warrant Officer 1 Sabimana Jacques uje gushyira akarasisi ku mirongo neza. Amasaha y'iburyo, gorora, komeza, 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 amasaha y'iburyo, hamwe, amasaha y'ibumoso, gorora. Komeza, 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 amasaha y'ibumoso, hamwe, akarasisi, amaso imbere. Perezida wa Repubulika mukaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda. Karasisi kari imbere yanyu kagizwe n'abagiye kuba ofisiye mu ngabo z'u Rwanda, amasibo abaherekeje, itsinda rya musika rya gisirikare n'itsinda ry'amabendera. Bari mu masibo 10, imirongo 12 ku 10 ifunguye. Twiteguye kugenzurwa namwe. Nitwa Major Frank Agumisereza, umuyobozi wa Karasisi nyakubahwa Perezida wa Repubulika.
nyakubahwa perezida wa repubulika, abayobozi b'amasibo. Sibo ya mbere iyobowe na officer cadet Steven Karangwa na officer cadet Cedric Gashayija. Sibo ya kabiri ni officer cadet Eric Nijena na officer cadet Obed Niyonshuti. Itsinda ry'amabendera iyobowe na Captain Geoffrey Kabagambe. Sibo ya gatatu iyobowe na officer cadet Rebecca Mutoni na officer cadet Donata Mahawenimana. Sibo ya kane ni officer cadet Yves Kainamura na officer cadet Anakreti Muritoyimax. Uwungirije akarasisi Captain Innocent Aganda. Sibo ya gatanu ni officer cadet BFA Singizwe na officer cadet Steven Byagato. Sibo ya gatandatu ni officer cadet Eric Niyomurengezi na officer cadet Laura Imanishimwe. Sibo ya karindwi ni officer cadet Emmanuel Kaitare na officer cadet Cedric Niyonase. Sibo ya munani ni officer cadet Jean Claude Manishimwe na officer cadet Albert Nejeye. Itsinda rya musika rya gisirikare riyobowe na Lieutenant Jean Claude Bitangimana. Nyakubahwa perezida wa repubulika, igenzura rirashoje. Turasaba ko akarasisi kakwiyereka imbere ya nyakubahwa perezida wa repubulika. Akarases! Fugo! Gandara! Gun! Itsinda rya musika iyereka.
abayobozi mu njyana y'abahora niyihuta gaciye iburyo nk'uko twabivuze mbere akarasisi k'uyu munsi kayobowe na Major Frank Kumisiriza. akarasas njyana y'abahora twese hamwe mbere janob Isibo ya mbere iyobowe na Officer Cadet Steven Karangwa na Officer Cadet Cedric Rwakageyo Gasheija. Isibo ya kabiri iyobowe na Officer Cadet Theonest Niyigena na Officer Cadet Abel Niyonshuti. Isibo ya gatatu iyobowe na Officer Cadet Rebecca Mutoni na Officer Cadet Donata Muhayewinimana. Isibo ya kane iyobowe na Officer Cadet Anakreti Nkubito Imanzi na Officer Cadet Yves Kayinamura. Isibo ya gatanu iyobowe na Officer Cadet Albert Ntegeye na Officer Cadet Jean-Claude Manishimwe. Isibo ya gatandatu iyobowe na Officer Cadet Rora Imanishimwe na Officer Cadet Eric Niyomurengezi. Isibo ya karindwi iyobowe na Officer Cadet Cedric Niyonase na Officer Cadet Emmanuel Kayitare. Isibo ya munani iyobowe na Officer Cadet Steven Byagatonda na Officer Cadet Bienfait Isingizwa. Isibo ya cyenda iyobowe na Officer Cadet Moses Mugabo na Officer Cadet Patrick Mberabagabo. Isibo ya cumi iyobowe na Officer Cadet Emmanuel Iratwumva na Officer Cadet Evarist Mutabazi. Mu kanya gato amabendera nagera hano hafi y'ibyicaro by'icyubahiro ndibubasabe duhaguruke kugira ngo duhe icyubahiro ikirango gikuru cy'u Rwanda.
turasaba muhaguruke guha icyubahiro ikirango gikuru cy'u Rwanda.
hindukira ibumoso ibumoso hindukira intwaro manura inkota shyira karasisi karagorora imirongo gaturutse iburyo iburyo gorora. uwo ni RSM wa Karasisi warrant officer 1 Nsabimana Jacques ugarutse gushira Karasisi neza ku murongo nk'uko yabigenje na mbere. Akarasis gorora amaso y'iburyo gorora komeza 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 amaso y'iburyo hamwe amaso y'ibumoso gorora komeza 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 amaso y'ibumoso hamwe Akarasis amaso imbere. Akarasis ibendera isarukira igihugu intwaro imbere. turirimba indirimbo y'igihugu. Karasisi karanira intwari ibumoso ibumoso shyira Karasisi karakuramo ingofero kuramo Akarasisi karavuga ibisingizo bitatu kuri nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda ku baturage b'u Rwanda n'ingabo z'u Rwanda. Harakaba nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Harakaba abaturage b'u Rwanda. Harakaba ingabo z'u Rwanda. Karasisi gofero mboro. Karasisi karanira intwari iburyo shyira Karasisi fungura hamwe
perezida wa repubulika mukaba w'ikirenga w'ingabo z'u rwanda. Bariya basirikare mureba ni amasibo y'abaje kwandika bimwe mu bigize amateka y'ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako. Aya masibo agiye kwandika umubare ugaragaza icyiciro cya 12 Intake 12 cy'abanyeshuri basoje uyu munsi, ndetse n'umubare w'ibindi byiciro byabanje mbere. Barandika umwaka w'ibihumbi 2000 usobanura igihe icyiciro cya mbere cy'abaofisiye basoreje kuri iri shuri. Barandika umwaka w'ibihumbi 2025 2025 ugaragaza icyiciro gisoje uyu munsi. Barandika kandi umubare wa 25 25 ugaragaza imyaka ishuri rimaze ryigisha abasirikare ku rwego rw'abofisiye. Badashoboye kureba neza umwiyereko mwabireba ku mashusho kuri screens hafi yanyu. Murakoze.